Nasi aikoigi party United National Liberation Front UNLF ki amatangaraba lanwi sanglop Manipur People's Army Meteronda Manipur miyam ki lanmi haina khangraba sigumba lanwi sanglop asigi untsaga dipan suba adugumba mapok kumon nomini party asigi amatangaraba lanwi sanglop ase ingkumjali singamaga samapan marpur taret ki February ki mapanda Brahmagi manungda leiba akoina Eastern Nagaland haina khangraba adugumba khun tonu haina kauba khun aduda masi sapongki tena lolana na aikoigi ahanba MPA ki first training base adusu hariba numit asidagi hogdoki tasena masaisu aigi madanga bi kumusina haibikre madudi aikoigi party ase ngalingai haibadi before 1970s adugi mamangda lanmi song ama koi linkhana ba honarure adubu matamdugi leba miyamgi wakhangi thak aduna yamna nemna lebana hojiki matamda khulai paikhalaga thabok tobo ya khiroi habasi matamdugi leaders singa khalaganda matamduda likhatkiba adugumba People's Liberation Army haiba lanmi song ado dissolve tobi aduga party na nasaigi miyam singasi wakhan tahana gudanta tongan badugumba strategy mayama season rakanda aikoina thabok toba miyam sigi wakhan loksing piba haibadi maruena matamduda pikiba wakhan loksing di karamba wakhan loksing no haiba matamda maripa nungsiba miron ama Manipur khonaida puthokpase masi amna maru oi maripa nungsiba maripa mafurupsa gidamakta madu nungsiba amasung madu gidamakta kathokpa ngamba mirol ama puthokpase this is the priority of our party haidana adoiduda akoi thabok toba horakhi asumna sangsal lakhiba asigi matungdagi di 1970 Shillong Accords 1975 da tawgre adugi matungda Shillong Accord jadaba kambu ama lehori soba group ama hariba sinasiga 1976 asidagi akoigi party ga relationship established toroktana sengkolaktana akoigi matamamagi chairman RK Megan amadi ngasi KYK gi lusingbo oiriba oken makoi ani si NNC muton NNCI makoigi headquarters da thar kanda party ani gi relationship je sagana bohonare matang sila ina mention tong ni wafam wakak lay madudi UNLF se matamdo diga hauna idea of Manipur gi wakhan khakta natabada idea of this region awang purondom na leriba adugumba proof singa se punna thabok tongina ga dabri haiba adugumba regional perspective amasu yauna aikoi idea Manipur na regional perspective amasu yauna party se matamdu thabok taw hor e yes sumana chathara kiba adugumba party se na mathang sum chathara padegi 1980 gi matung da akoi sai boksi amkana akoi gi akoi propaganda waksi tore adugumba propaganda to bugi time tangka kadu akoi na akoi party ne kari hana logya kanda unarmed propaganda khulai paidana sathaba adugumba propaganda haina khangne yes matam sin kaigara hai kanda miyam asida sepong dana adigi journal puthokna adigi sports da adigi akoi gi aso ba relay maduda khudamoina khara panjarabada khongjom de UNLF na hudore 9 January UNLF na puthore skun singda chatharamba adugum saraswati puja UNLF na thingaki adegi Patriots Day UNLF na hudore haiba kuna maksinga si kaidege na kana maripa nungsiba adugumba miron sing senggot ang nabagi adugumba khongthang sing aduda haiba posing ase torokpaneba matamamada skun singda adige
Ate de la so kadar beat together that have a lilado forward thing never. Matam the Karim Tangapana table says. Ado, Lord is challenges, ma'am, though. Namalaga, Lakivan Atanabo says. Smile Satara Kibashina, Onadi, Manipur, Kunaida, Maruina Tampaki area, Mapam Singda, upon the Masagi, Kulai Paiba, Yaola, who gave people 1970, I take it Torokare. RPF Tore, Ripat Tore, Matuno RPF had a PLA, Eastern Region, Haidana, Adamina, Toroke. Smana Torpo Matung Degidi, Madugi, counter insurgency, Magi, Measure, Mam Singular Man Murakanda, Nasagi, Akoigi, Hana, unarmed propaganda, Tabuk Busing, Yarakre. At the same time, Akoina, Madando the NNC Posi Amuk Kedorga Kanda, Konadi, 1980s, Nasagi, NSNC formed over. Chiloko Jada Busina. Adudagi NSNC relations, Yam the state relation of Masakatonga, Kodagi, Matondo the Eastern Nagalanda, Kogi, Mihut, Pioneers team, Haina Koragana, Mafanda Mihut, Tarakanda, relationship with Sagala Air. Mashina, Satar Kodagi, Madam Sida 19IT 4 says that the party constitution of Zenon program say I adopt or son of Hore, or the Mamanda Leremde. Adana Toropatiki 19 IT 5 Sida I goodwill in Mama, I could say Sally. But very unfortunate, I Timado, Senayo Bonga Makreva, Casina Talaga Tangreva. Madame Casina, Indiagi agents, rogue agents, Pamagalera, or the Koji Yobongambre. I don't very Adugumba, Kudong Zada, the Marakta, Quadi Kudong Zaba, was okay Panga. Karma Pangai Hakanda, Madame da Brahma Manu the Leva, Brahma Henerico, Brahma Manu the Leva, Lahoba look, young singer said. National Democratic Alliance NDA haidana moigi laruba group mayam singa se kasinda laga moigi apunma meeting ama tawla pa matanda aikoina karengi adegi matandagi Burmese Communist Party cause onadi CPB haina kare ko Communist Party of Burma haidana anadi Burmese iraboke matandidi Burmese Communist Party hare khana me adu konadi CPB Communist Party of Burma had a canara. Hyper Mayam Singaset Canadana, CPV na, Tumena Lona, mediate to Bidana, Chanaga Quick relation, Ama established over there. Somebody other. On the day that I party constitution, Zenen program Singa P. Rabamatunda, Makoi Yam, the a top of positive response, some appear air. Come I pay Hakanda. Kulai layu haiba films pir el. Nasi aku nak serapar AK saya, macam AK lagi makoi tak kau. Nasi M22 hari kene. Nasi Indian currency value dah lupa lising aniga songa. Kau. Roket launcher amagi maman lising manga. Adu ke list ama moi nasi Chinese na pasal set taruh pir el. Cece. Semana taruhga koi masigi nungai raba tu kumba masagi pau si puraga lai halakan da koi di kulai le tumni na NSN ne aduga kanone koi ki alpha ne masigi da kulai si koi na puna le mine si hai le mani NSN ki so matang da masagi pek ta masagi paisa asoba ma mo ne lutokre nearly 1 crore ki so da alpha na amuk Tisukada lutobo matanda bengama lutobo dara la kuntra phangre. Aro Chinese na thamai ba poti kana kana pot laiba tarabadi $1 million ani degi taba yade harapana. $1 million amada matanda akogi value da rupa latra mari untane. Puna la kunipan la kuntra harase. Kai go pot bagi lo na tharga back ki lo bagi hai ba paisa singa se NSN de su lei aroga Assam de su lei alpha de su lei
hoi haidar yana ba tung da ai khoi su Manipur sa ru ki ge na to ga halak ma tam da a khoi na mu han ge ma da de moi se individual le chat le ma are moi su kana ba da phang tre ai khoi su ke kana tre IT6 da ai khoi ge December ge 6 da ai khoi ge general assembly pang thoi pang tho pa ma dam se da ai khoi ge lami som ma ling da ba ya roi hai ba se khoi adu da decision je lau re ba re se 1986 December 6 teze si ma am to view ko se ja ko decision je lau re maram di kai na ka da revolution struggle na ma to ba tar ba di adu ma revolution struggle na do arm organization on back to the ya di have never ma se ai ko na pam ba amasung pam da bi o kum suna na te kari no hai kan ai ko gi mya ma se ai ko gi leba ka se India ki muscle power ama oiriba India ki armed forces asina Indian occupation force hai bisi ko hai ba se nam tha nam le bini na ma ko sing asi ai ko gi iram de gi driven out tongna ba hora ba matam da ai ko gi su armed organization ama mathau da ya masi gi kano se de gi waham se de gi ai ko na asai gi 1986 da log ba warek to IT7 ge February da akoi na thapak oina on thok bana ches adu da gi di maming do han ge pele ha ba maming do asai gi son de pele ha ba mle na confusion ani kana de to na akoi ju MPA na thore se ha da Manipur People's Army se adu mai thon ge bana sumaina akoi kuto khla an to leite organization de thamure Siangre. Aduna, adugi matungda aikoi se 1980 aisida kasin bakano da salakanda sena da salakanda amuk khulai leine na bidon da koi chat le madodo de di aikoi ge khotok paisa le aikoi isa ge paisa le adobo chatpa do kasin na koi se moi ge second brigade te gi hena lansan ba ya handre sang kano some obstacles in a question, Bangan Sakapse, ya, the Dana here. Misu, now the not Kadona me, Zu Panam Sire, when they had a Pomado, second one more game at Tamda, Belly of Death, Hana Kanaba, Mapam Nava, was passing the Gay Magi, second brigade of Mapamse. Belly of Death has it, Masida Leva, Maru and a Parsiparam, Melerasi, Machina Hapan Atanel, says. Ada koi na masi kamai treatment to ne hasu khangda hosi ko de koi to madu ke knowledge to phajana le re aduna smara torga koi se lai kona 1990 da pedore hai kanda koi si hanare hana matam se da ngasai gi matam du gi ene senso ma cha ta re aduna SS khaplang yana baba khaplang kan haina ba ko SS khaplang jana ai koi da khulai khara ma na gip pi yo magi escort gi lo to kan haibo khulai mari manga duna akoi se Manipur da pu thora kan da adu gi khulai da ihan hana ko na lamdan da CRPF ki apik po magi patron party ama da attack to ka koi khulai manga lo gi pese masi akoi gi yamna milestone oiba adu gomba action ni akoi nasi wariba nasai ki MPA haiba adugumba organization ase masi sokhor rapage adugumba yamna kano oiba adugumba ambush ni haita adugi matungda ki di akoi letana ambush sa thare mafam kharadana yam engage oiba red sathai satha khulai lawi upon cutting a bush away, and I thought within a very short period of time, I could say, Manipur, Padiga Mapan, and Balami, Solomon, or Kala, MPA. I do late 90s, I could now. Mapan Lebana, the gate, fly see 5,000 lower. AK can I create oil pull out 5,000 procure to lay there, says. Other high pricing say. 2001 da amu masai Brahmanu phare koi gi asoi ba ma de gi haita
adu akoi khuta khulai me ama le hui ko samai to na MPA si nasai gi mapang tan ba military organization ama oire aduna 2000 gi matam dadi MPA was the strongest military organization in the northeastern region have to oire northeastern region the quite gi mapang tan military organization le aduna 2002 da pedore sajik tampak ta adigi 2003-4 ge matamda ngasai Sorsanpur gi area da red zone gi area da te masunda yamna convention oiba mong da adu makhoi je indian army ga lan sona gi masai je da india ge military sina hai gi wa form le adu gi lan khusok na do insurgency operation ki history da mache ahan bani haibna yang convention oiba mong da haita leba ga lan sono gi mong da haita fight on na handok na da fight on na gi se modu da moi sajiki ta pa ko de moi handok khri ne ko da surrender to ri ai samu yaw ri ai handok sar ge labi da ka to birono ha ra kana adamai handok khri ne soana ai ko gi MPSC mapanga nyam leiba adugumba party ma oiba ngamgi adubo ai ko isi matam chupada kandana reini matam chuda sona reini haba phim si yade stragan gi matam nina mi amage life su ai hachang ya na tik tik launa pharinge matam leina amana infection ama lakho tanda ai thonson sonda ko matam adu leina adu tik phagala matam amu kan khala ko matam sumba phim si je loina bo lei ko ngata phim se Mina Samba organization number su high films in the Samana Kenania Kenya Basis. Or Adamana, Tony Matamasi, Ikogi, Party Yana, Karihaitare, political issue, military issue, Yana, big award Amagumani. 2005, I could have played the Shaka Hodokibasi, Masi, Asoba, Adogamba, political lead Amalapani, Chizi. Ana sumba am singa akoina matanda the political essential akeba military to akeba point singa se masina asai akoina panbado saudari mandi akoina ngasi lairiba tawri bastraga na se masi isam chamba law and order gi wafam natte masidi leibak amaga and between the two entities adugi marakta thokpa adugamba conflict ni political conflict ni haibasine and India government had a conflict is not another Damokta Sahi, Honaka, Langi, Hazale, Armed Forces, Space and Power Act, cannot oxale, impose toxale, anything I think peg and counter the Mimiam had a but struggle a city on top of them there. Rather, India see Mapan Gelevak Sinda, Ken and a Mamai Kuba, Adugumba, Mama La Eva. Kashmir ke thobok tadi no ito boto de man de Pakistan na back to na torpuni na sigi phibam se laibani haiba phim sing se khanga air khangre na ka international ke no no khana ngalinga de khar loro mu ko na di loro tre serious orate ado ekoi gi post tadi masi masai ki international kanoda masi isam chapa kanoda te law and order ke often nate habasi India ki leriba masai ki think tanks in the su masi ki pose khangba hore adana akoi da masai ki political dialogue ama toroga pose settle to see in case political dialogue satha basida no na satisfy order di okay no problem you can go back to jungle no jungle da hajago haiba phem mo na hai adura khona thajar go apnate yam lu ba pone peace Haibasina land again and Louis have never. For Kanga Double. Landi am liable. Peace the Louis ever. Peace the Shira Soyaba. I could peace all every day. Yes. I physically the Hingba. Although I did career. Although the Puno during that. Adana. Peace Sabase, Masidi, Yamuba Pony, Landi, Lai, Hibernate. And Hosea Quetta, when Horeba Poseda, I could show Perigamasi
Idana har purpose kay do da si response to no yaru ibno hai basne ba yana tricky oiba adugumba ngasai gi salak leraba machin thiraba oida pada mayang singina hai bada koina UNLF na kay no te yaru no hai ba wapam singa se kana gum je haning ba pong gane masi surrender to bani khulai lay down to bani principle no thok bani anything everything moi na khanba khaningai oi haibne adobo mata asida koina thamninge wapam di masigi pose aikoi su opportunity ama tanja ama khudong chaba ma kamai to dana masidagi snacks to sige low sige haiba khuyam dana ba koina khalaga tawse sahi humpu suna inana sahi humpu sun satra pasada aikoi gi myam si yaw la rogi kano sida aikoi na papa level adu na makoi gi political consciousness ase aikoi na hapangam dewa ganam da lebo matam aikoi lanpham chani gi matata sona raya ko lanpham chani gi matata sona gi ba poseda aikoi gi myam da di political input se namdri ba hojik leiba famous di aikoi na myam sinje contact to ba phange myam ka khoi ko masagi to na tinaba ngame aduna aikoi gi political input se mo ko da hapo ngam yarne ba masi hapo je hore ko sigi pose adu masi opportunity amani india habasi thajabe adaba adu kumba karo amani habasi so ko na adu khangi chahi kun ga tare da na satre ba NSN gi ceasefire sida NSN gi मोको की पॉलिटिकल डायलॉग से द NSN kan ta kana ba phangdri ba नॉर्थ ईस्ट की दमा kana ba phangba hara gadi मिजोरम खतने है भी है मिजोरम के स्टेट रूट phangwe NSN की स्टेट रूट phang already hana phanga ga 1963 da adona स्टेट रूट तामे मथौ ता रे sum kana ko matanda sum marginalized to na to mamai ta NSN je kai da to ka da sigi border da lai re kita ngode ke da na da ke da border se ata ke do ne adona separate flag separate constitution hairaga masai je lamoina ya laga lai re sima indiana suya ya ro ha aduna sai kuntre cha thore ba moi ge ceasefire se na phangi ba political benefit political gain asi kai na han ko matamda amata lai tri ko je ba masa ko ba significant oiba adu ma posaka ma ko na puthok pi ai se lai te and aikoi gi posita di aikoi ason ma myam lei aikoi khangi to su aikoi gi posita di pedar ka da hayawari sana pa da historical background aikoi da myam ma lei jari ba tese cultural background lei jari language ki background lei jari his adana sama myam singa se da aikoi na yumpham wari ka sana pa matam da di aikoi na masai gi corner to ba ba india se corner to ba da gumba ताकत में मतंग में हम लेके नहीं आया फिर में हम लेके नहीं आया अदुबो क्वेश्चन दी अखोन पामे सोवरेंटी से तर मौखन सोवरेंटी ओइदोरी हाइबो वांग सिसु हंगिंगने माने अखोन सोवरेंटी कंप्रोमाइज हो रहा है अदुरगदी निंखा तमा बलेबाक अमा ना ngasi लेबा मालेबा लेबा निंखा तमा तमे हारि बलेबाक सिंग दुना फंगिबा दुगबा ngसाइगी सोवरेंटी दु अदुम अखोइदा फंगबा ngमगदरा हाइबसिने सिग्नरी गाय ओइबा मयामना सिग्नबम थोपा पोट अमदि हाइता सिगे मतंगसिदा होजिक द कांसेप्ट ऑफ सॉवरेंटी हाइबसिगा ngaliंगे मतंगी सॉवरेंटी के कांसेप्ट तुगा खर खेना बफे मामलाय होजिके मतंगी सॉवरेंटी ना ngसाइगी अमगा मपान ताना ना पुन्ने हिंगिना बने अरु ngaliंगे मतमना ngसाइगी प्री अखोगी वर्ल्ड वॉर की ममांग लेबा अदुगुंबा कांसेप्ट अदुगी मतुंग खर लापद मतंदा लेबा ngसाइगी सॉवरेंटी की कांसेप्ट सिगा होजिका खर खेना रे अदु सिगी मतांग सिदा अखोइना अदुइदि अखोइ करम मखन की सॉवरेंटी अखोइना मसि लौना हनगदगे हनगदगे हाइबा पोर्ट सिनेबा थोरकदइसे मोनाको न तौरिबा फ्रांस की सिंबा तौगदरा
sumba leba adagi kano mayam lady leba mayam haitare and sumba post kasi akona yeng bama sanga kini masi akona hojima sida akona akoni panam ni sir thame haiba pem sidi akona hojik mayam na thamba normally thamba ya giroi ado hojik ti madu tham giroi haitare and hojik sida akona mathau tare ko poti akoi MPA asine MPA si akoi ki ngasai ki yamaru oiba party ki organ amane ngasi MPA na toriba tabak se mayam na di military oiba ko na hatar urangane ba nate MPA na pangso reba tabak se party na makoi da sinaba adugumba political oiba activities singo ne ba akoi na nomai kapi bodo political activity political oiba madu objective laye military objective to na makoi defeat tawre makoi na pai ba khora ikoi na lobo ngame masina military objective political objective na kadore aikoi ki MPA sina revolution asina yena ba phaba maiti ba pi ba ngame aduna di akoi se ningkha ta na hingba ngamgani haibugi madugi asagi political oiba magi wakharon na do aikoi ki miyam da hapna na bane ana masigi magi akoi na to ba action sing asigi madugi objective se military khatu yengba ya dia ba both military and political ani sigi kono se tana thana ba ya da ba pot na ba sida akoi na adona MP na to yo posing se do na ba political action ni haibane ba subsala kana party ke ba miyang da gi yang kana sini akoi na hojik kari adona hojik te akoi na dialogue ki podam sa thapon da de akoi ki MPA da hanagi khut thanar ma phim du di lepe mane sispa do program dina ado godi akoi ki MPA sing si pedo batai akoi kari de utilize ogo de ge haibne MPS si posi song thore sei jodi akoi na MPA gi magi wakhal lok sing si yari ba makai magi political kano se wangkat hanba political consciousness se wangkat hanba adu ko loina na asai ki ahan bada akoi any Manipur ki akoi ki furup ki kano kano Manipur ki oiba post da idea o Manipur da singer ba khudi ma any eventuality sing se hekta thengna ba yano danta akoi sem charaga leigani ha ado loina na aikoi ki miyam asida nasai ki aikoi ki political consciousness karbo political consciousness Manipur ki nation building ki waklon se aikoi ki miyam da hapa se aikoi political oiba tax ne ba masi akoi hapa de Manipur si hoji aikoi na isam chamna Manipur ki nation building se loire hana khanba ya de ba aikoi geographical boundary em leire akoi ki history adu le rame ada le rame sorry adu le me ada le me hatuna enough oidre ba hositi aduna kadi to bot dai haba matanda akoi ki ano ba du ma national building ama sana bro da akoi ki MPS na logo da ba ato bo role ma le ri ba at the same time akoi si sagi khulai pairaga any kanoma thena ba matanda mayok ya ba no da akoi physically fitness hoiba changi akoi ki refresher course to ba changi training to ba changi masi lona ba sing se masi akoi tawraga leigane ba se asa hai ki boda tangai phabdi akoi amu hangini an hai se sigi posi gidamo to su sem thara leigane ba aduna ngasigi ormasida aina mayang panda thamjani ba maru ba men ba phom di sini aduna ngasi thormasida lengbi reba khwai punamopo aina ko nona kai kono bo sari amadi akoi gi ngasi dais ta family ba ko standing committee ki members sing akoi gi leba lani sing officer sing NCO sing ani thodang puri ba Manipur gi manung da khatar da Manipur gi wang mada ato pa country sing da so lei ba akoi gi itaw punamoki mafam da ayana revolution sebut Pizari ay nga sige, toromasi da thamjani ba phom se haning ba yam leiri adu ai
matang asida aigi waron si side sum tension jage